Ассалому алайкум ба ҳама бардору ва апаву модару бардоре ки тамошо мекунед. Ҳамаи шуморо хушомадед мегӯем. Авиакасай Толибов. Имрӯз 10 феврали соли 2025 бозам дар эфир ҳастем. Бардораи азиз, аз нархи навои билет шуморо бохабар мекунем. 1 соат саволу ҷавоб мешавад. Нафароe ки дар эфир иштирок карда наметавонанд, номероe ки шумо дар рӯи экран дидесен, ҳамин номерода WhatsApp ҳастад. Бардораи азиз, метавонед дар WhatsApp занг занед. Соати кори мо аз соати 7 саҳар то соати 11 шаб ба вақти Москва. Дар ҳамин вақт шумо метавонед билет харидорӣ кунед. Билетҳои дастрас ба тамоми рӯи дунё дорем. Ба Дилипур метавонед харидорӣ кунед. Бардораи азиз, билетҳо бе камбудӣ ба Дилипур метавонед харидорӣ кунед. Ба тамоми ҷо ҳастад. Хуб, марҳамат кунед, дуроен дар эфир савол ҷавоб мекунем. Бардораи азиз, нархи навои билета гап мезанем. Чӣ хеле ки дидесем бардоро билетҳои рафтан ай Москва душанбе, Москва клуб ё Москва бухтару дигар ҷо фақат билетҳои рафтан арзон шудеста. Бардораи азиз, ҳамин рӯз то рӯз арзон шудеста. Ана билетҳои омадан бошад қимат шудеста. Бардоро рӯз то рӯз қимат шудеста. خب марҳамат кунед, ина дуроен дар эфирмон иштирок кунед, суҳбат кунем, гап занем, шумо хабардор шед нархи навои билет. хоб, якум нафаре ки дохили эфир шид, Рома бародар, хушомадед. Ва алайкум салом. Дамадедов Куло, 27 март. Бардораи азиз, даромад баромад. Аввал як дона лайка мемонем ба хотири дастгирии канал. Эфирда дастгирӣ мешавад. Боз ҳам мо кӯшиш мекунем эфиромона зиёдтар кунем. Якчанд рӯзе ки дар эфир набудем, бардораи азиз, натонистем биромада, ай сабабе ки корбор бисёр буд. Бардораи азиз, эфир карда натонистем. Неки мо дар WhatsApp будем. Бардоро шумо метавонистед дар WhatsApp мо занг занед. Масалан рӯзое ки эфирам накунем, дар WhatsApp пастяна ҳастем. выходной нестаем. Шанбе бозорам кор астаем. Бардораи азиз. خب Дамадедов Куло 27 март 19000 рубл мешавад. Раҳмат акай Рома барои лайктон. Миннатдор ҳастем, дастгирӣ мекунем. Бардораи азиз, Исмоил Нуралиев 10 марта бинен Дамадедов Куло. Дамадедов Куло 10 март. 10 мартам 19000 рубл мешавад. Дамадедов Куло. Питер душанбе 1 март. Питер душанбе 1 март. خب ҳозир мебинем бардор. хушомадем бардоре ки нав дохили эфир мешен. Ҳамаи шуморо хушомадед мегӯем. 10 феврал аи рӯз, бардораи азиз, нархи навои билета гаптон мезанем. баъд билетҳо метавонад нархшон алӣ шавад. 1 соат пас, 2 соат пас метавонад ҷоштам алишам шавад. Бардор. хоб, Санкт Петербург душанбе 1 марта 24400 рубл мешавад. Бардор. 24400. Ёздаҳум дувоздаҳум Дамадедов клуб чанд? Дамадедов клуб 11 12 март. моҳи март ҳозиам бардораи азиз қиматаи билет арзон нашуда. Дамадедов клуб 12000 рубл мешавад. Рустам Болтаев, алайкум салом. Санкт Петербург душанбе 15-17 феврал. خب 15-17 феврал. ҳозир мебинем бардор. бардораи азиз, саволу ҷавоб аллакай сар кардагем. марҳамат, саволотона навистан гирен ҳаминҷа. Ба қадри имкон ай рӯи таҷрибамон шумода гап мезанем.
خب سنت پتربورگ شنبه 15 تا 17 فوریه. زیاده قبلا. $21700 рубл мешад бардор. $21700 рубл. Санкт Петербург шанбе 17 февраля мешад. Манучер навишад навистай душанбе Москва варианти арзон. Акай манучер кадом рӯза бардор арзон шабинем. Арзон ами охирои моҳ мешад. Ҳамурам билет қиматай омадан бардору. Билети ай душанбе Москва омадан қиматай. Назар ба рафтана бигем ки як баробар қиматай. Даже як баробардам зиёд ҳолатоиш ки ҳастай. Мисол рӯзоиш. Надя навистай салом алейкум Жуковский бухтар моҳи мард кадом числода билет ҳастай. Ва алейкум салом апай Надя хушомаден апаҷон як дона лайктона бигзорен. Бардори азиз апаву модарое ки масъала шахсое ки намедонен Жуковский бухтар рейс надорад, фақат аз Шереметова бухтар ҳастад. Халос дига аз ягон аэропорт намепарад бухтар. Бобоева ва алейкум салом Питер Хуҷан 22 феврал. Чанд пул и барои кӯдаки 2 сола чанд пул? 22 феврал апаҷон барои кӯдаки 2 сола Сомон Эр бошад 50%, Уралский бошад ай 70% сар мешавад. 70-75 амхел мегирад барои кӯдаки ай 2 сола то 11 соларо мегирад. Амхел мақсад нархш. خب 22 فوریه 22 فوریه سنت پتربورگ خوجند 22 فوریه باز میبینیم که бардори азиз як донаги лайкҳоро мемонем агар қин набошад. ба хотири дастгирии эфирмон, дастгирии каналмон лайкҳоро бизанед. билетҳои Москва душанбе, Москва клуб, дигар ҷоҳо арзон шидаги бардорам. خب شعباز нависай Хуҷанд ба чанд сум? Хуҷанд бародари азиз ай киҷо ба Хуҷанда? Ай Москва, ай Питер, ай Екатеринбург. Шумо нависен бардоро. Фикротона пурра када нависен. Ҳаминҷа мебинем гап мезанем. Кадомаш чанд сум? Ҳамаша шумода. Гап мезанем бардоро. خب Санкт Петербург Хуҷанд 22 феврал. Оз мебинем апаҷон. 22 феврал нестай Санкт Петербург Хуҷанд мутаассифона надорад. 20 да мешад. хоб 17800 рубл мешад як одами калон взрослый. Уральский авиакомпания аст апа. Кӯдакда гуфтум ки 70-75% мегирад. Клуб Домодедов бинен 12 то 14 числоро. хоб бародар рози як дақиқа мебинем. ай клуб ба Домодедов 12 то 14 ай 12 то 14 ай клуб ба Домодедов бародари азиз 28800 рубле мешавад. 14 да ҳамин нархай бародар. арзонаш ҳамин аст. 14 да мешад нархаш.
ҳамин аста 10 март хуҷам ба чанд сум шаҳбоз ай куҷо бародар 10 марда файзали маҳмадаминов ассалому алайкум бародар 28 феврал дамадидов клуб чанд сум оз мебинем ака ва алайкум ассалом 28 феврал 28 феврал дамадидов клуб 16800 рубл мешавад бародар 16800 рублей фирӯз шерализода ва алайкум салом дамадидов 27 числа дамадидов 27 числа кам сулфаим бардори азиз 27 да бошад 15800 рубл мешавад бародар акаи фирӯз муҳаммад муртазалиев душанбе Москва бинем брат 18 феврал душанбе Москва 18 феврал ҳозир мебинем бародар 18 феврал душанбе Москва хоб 13000 рубл мешавад душанбе Москва варианти арзонаш 18 феврал душанбе Внуково мешавад бародар баъди и душанбе Жуковский ҳастаи 30300 рубл мешавад рӯзи 18 феврал да нархаш ҳамин қаст Абдулло ва алайкум салом билет душанбе Екатеринбург рӯзи 20 душанбе Екатеринбург 20 хоб душанбе Екатеринбург 20 да оз як дақиқа душанбе бардори азиз дастгирӣ кинен эфира якдонаги лайкҳоро бигзорем беҳтарин мешавад хоб душанбе Екатеринбург 31000 рублай бародар рӯзи 20 феврал да 14-15 моҳи марда чампула ҷумабой бародар ай киҷо ба киҷо чанд сум пурра нависен навистен ҳамин чизе ки ҷумлае ки шумо зи нависен як бор худтон бихонен ягон чи мефаҳмем бародар нависен ки 14-15 моҳи мард чанд пул ҳамин савола шумо як бор худтон хонем бародар Баҳодур Гулзода ва алайкум салом Екатеринбург душанбе 18 число да ҳаста Екатеринбург душанбе 18 число феврал бошад ака число моҳша гап назадем хоб Екатеринбург душанбе ҳаста 18 феврал бошад ҳаста бародар нархаш 16000 рублай наздаамдам ҳамин нарха 16000 рубл мешавад Екатеринбург ба душанбера бале шумо де нафаре ки нав дохили эфир мешем бародари азиз авиакасаи Толибов билетҳои электронӣ ба тамоми рӯи дунё маромад гирен истифода барен билетҳои бо нархи дастрас дорем метавонед харидорӣ кунед ба тамоми рӯи дунё ҳастаи бародарон хоб омина раҳмат барои лайкотон ҳазор раҳмат Жуковский душанбе моҳи март билет ҳастаи чанд пулай пешакӣ раҳмат
Надя Апаҷон ҳаста билет? Моҳи марда ҳаста? Ози мебинемиш як дақиқа. Моҳи марда ай ҳама арзонаш ҳози 17,000 рубле. Жуковский Душанбе моҳи марда 17,000 рубл. Масад аи арзон ози нашида арзон, шояд ки арзон шавад. Барои ҳамин камтар сабр кунем, бардори азиз. Моҳи марда бояд арзон шавад билет. Дилшод Қурбонов, ассалому алайкум. Созин хубин бародар Жуковский Душанбе 20 феврала бинин акаҷон. Ва алайкум салом. Бародари азиз, раҳмат, мо созем. Шумо на соз 20 феврал. 20 феврал Жуковский Душанбе 15300 рубл мешад ака. 15300. Абдулло Душанбе Екатеринбург 20 феврал. Душанбе Екатеринбург 20 феврал. Оз мебинем бародар. ба фикрам саволи шуморо хонда будем. Хай бо як бори дига мебинем. Як бори дига мебинем бародар. 20 феврал 31000 рублей Душанбе Екатеринбург. Шаҳло Холбобоева, ва алейкум салом. Акаҷон аз Жуковский Душанбе 10 март чанд сум? Жуковский Душанбе 10 март. Оз мебинем апаҷон. Хоб 18300 мешад. 10 марда 18300. Алишер Бузургзода, ассалому алейкум акаҷон. Моҳи апрел Хуҷанд Жуковский билет чанд пулай? Моҳи апрел Хуҷанд Жуковский. Агар билетош апрела баромада бошад, ози мебинем бародар. Моҳи апрела так ози не ози моҳи апрела Хуҷанд Жуковский баромадагӣ нест. Моҳи марда ҳастай, максимум то моҳи мард бародаро. Ба ҳамин хотир ҳози моҳи апрел набаромадай. Хуршед Рустамов Душанбе Вунуква 10 марда чанд сум бошака? Душанбе Вунуква 10 мард. Ози мебинем бародар. Лайкҳоро бигзорем бародари азиз. Хоб Душанбе Вунуква 10 марда 27000 рублей. Салом Душанбе Новосибирск числои 16 чанд сум? Душанбе Новосибирск. Қариб ки ғалт. Бародари азиз, ози дар эфир ҳастем. Дар WhatsApp занг задистем. аз як бародарро ҷавоб медиҳем. Бародар дар WhatsApp занг задистем. Алло. Салом алейкум акаҷон, соҳби хубу? Алейкум салом. Раҳмат, шумо нахсос. Акаҷон билет дар кора ҳози ҳами срочно дар кор шудага чанд сум ака? Куҷо ака? Куҷо ба куҷо дар кора? Ҳамин Тоҷикистон кадом аэропорт ака дар кора? Фарқ надора любой аэропорт ака ҳози срочно бин. Ай Москва, а? Оҳо. Ҳози яна хамарна. Душанбе. Москва Душанбе ҳастай. Ҳамин рӯза соати 9:50 да мепарад. 15400 ай. Ҳамин шаб мепарад? Оҳ. Кадом аэропорта? Жуковский ака.
успед Ду соат наст. 8 9 ду соат наст. баъд агар успед накунед бувай хуҷанд астай дамадид хуҷанда ё ки жуковс ки хуҷанд астай. Не, у хуҷанд мақсад дар кор наст, душанбе дар кораос рӯшн. Кулоб ё душанбе? Кулобай мақсад чай. Оз кулоб ҳам мебинем ака. Биня буракаҷон. Кулоб 16,300 ҳамиша буда. Соати чанд? 10 да мепара. Да, 3 соат динам. Узи зангелез напиш телефон този куту кира гал. Тагай магара бгим чонсу да мебара. Майли, тест ки чи кил майли бу телефон ози паспорт мас бгим карты. Тар бу бесар ози чи микин. Майли. Оз ака паспорт мас кута сурат гирем бе парти. Майля школа. Ози ядаиха бардори азиз. Сообщениётонро дидесам, ҳозир мехонем ҳамаша якта ба якта. خب سنگ پترزبورگ دوشنبه 24 25 так 24 25 خب 25 феврал 24 феврал бардоро Санкт Петербург душанбе 23800 рублай соати 17:20 бегаҳ мепара. Соати 2:20 обеда регистрация. Регистрация мешавад. خب дальше мехонем саволора бардори аз душанбе Новосибирск 16 да душанбе Новосибирск 16 да душанбе Новосибирск 13700 рублай барда. Авиакомпания Somon Air мешад. 17 да бошад российская авиакомпания S7 32000 рублай. Нархи билет душанбе Новосибирск. Мансурҷон Ҳасан ва алейкум салом. Лайка қабл дар ҷон гуфта ҳазор раҳмат ака. Акай Мансурҷон обод бошед. Қосимҷон Элназаров 20 апрел душанбе Москва. 20 апрел душанбе Москва. О зияда қабарда. апрел душанбе Москва. خب 28000 рублай бардар 20 апрелда. Баҳодур Қараев Ташкент Москва 1 марда чанс мака Ташкент Москва. Оз мебинем бародари азиз. Бародарҷонои азиз як дунаги лайкора мезанем, хоҳиш мекунем я дастгирӣ кунем ба хотири ҳами эфирмон дастгирӣ шавад. Хоб Ташкент Москва 1 марда варианти бе багаж вариант 17400 рубл мешавад бародар. Акай Баҳодур.
Далер Бойназаров Жуковский душанбе 23 март. Хоб Жуковский душанбе 23 март. Як донаги бардорҷоно, як донаги лайкора занен, апа модарӯи ки тамошо дорен, хуш омаден, ҳаматона хуш омадед мегем. Жуковский душанбе 23 марда 18300. Атаммурод Пардаев ва алейкум салом. Бародари Жуковский душанбе 21 феврал. 21 феврал Жуковский душанбе. феврал Жуковский душанбе 15300 рублей мешавад. Салом алейкум сози брат. Ва алейкум салом. Чанд сум билет душанбе Екатеринбург? Душанбе Екатеринбург чанд сум? Душанбе Екатеринбург кадом рӯза акай мага? Бародар нависен, пурра нависен. Идрис Боқиев ва алейкум салом. Жуковский Хуҷанд 10-12 март. Жуковский Хуҷанд 10-12 март. Жуковский Хуҷанд ҳозир мебинем бародар. Жуковский Хуҷанд 10-12 март. خب Жуковский Хуҷанд 19000 рубл мешавад. 10 ва 12 марда. Исмоил 14 феврал Дамадедов Кулоб бинен брат. Хоб Дамадедов Кулоб 14 феврал. Озяда хабарла. Дамадедов Кулоб 14 феврала 16000 рубл мешавад. 16000 рублей. 13 да бошад 15200 мешавад бародар. 15 февралда 15300 мешавад. Дамадедов Кулоб. Бародари азиз, номероро ҳам сохранид кинед. Ним соат пас эфирмон буд мешавад. Шумо метавонед баъд дар WhatsApp саволоту натия муроҷиат кинед барои билет харидорӣ кардан. То соати 11 метавонед билет харидорӣ кинед. Бародар, чӣ саволе ки ҳаста метавонед нависен, мебинем ҷавобтон метиҳем. Абдуманон Ҷамилов ва алейкум салом. Иркутск Ташкент 27 феврал. Иркутск Ташкент 27 феврал. 27 феврал. Бе багаж а Иркутск ба Ташкент мешавад 9700 рублей. 9700 рубл бародар. Далер Бойназаров саломат бошен. Апай Шаҳло саломат бошен. Раҳмат ки дар омаден, лайк монден. Баҳодурҷон Ҷумаев салом алейкум бародар. 10 март Москва Хуҷанд чанд бошад? 10 март ва алейкум салом. Москва Хуҷанд
10 март. боз мебинем барлар ку чанд бошад. 10 март 19000 рубл мешавад. Москва Хуҷанд. Душанбе Жуковский 20 чанд пулай. Душанбе Жуковский Акай Руслан кадом моҳ да барлар? Феврал, март. Моҳшам нависен барларо. Саволотуна пурра нависен. Салом сари марта хабарас Хуҷанда бинем чанд моҳи сари марта нависен барлар. Моҳи март. Хабарас Хуҷанд ба фикри ма прамой рейс надорад барлар. Оз мебинем. Хабарас Хуҷанд. Прамой рейс надорад барлари азиз. Вариантҳои пересадка бародари азиз варианте ки пересадка аст шумо дар WhatsApp нависен. Вай барои нигоҳ карданаш камтар вақти зиёда мегирад. Мо бояд нигоҳ кунем соатҳош тоғри гирад масалан. Ажиданияш кам бошад. Стиковкаш тоғри бигирад. Дамхе вариантҳоро дидан дар кор. Прамой рейс надорад. Ай хабарс ба Хуҷанда. Салом Душанбе Екатеринбург сеюмда чанд сумай? Сеюмда кадом моҳ бардар? Март. Моҳшам нависен бародарҷонои азиз. Моҳшам нависен. Хоҳиш мекунем пурра нависен. Салом бардар. Билети Душанбе Новосибирск Нерунгри. Варианти пересадка. Ва алейкум салом ака. Да WhatsApp нависен бардар. Да WhatsApp нависен. Уҷа удобна мебинем. Масад ҷавози камтар вақти зиёда мегирад. Сочи Душанбе чанд шид? Кайда ака? Кадом числода? Юсуф Қурбонов салом алейкум сози ака. Алейкум салом раҳмат бародар. Сози 15 феврал Дамадидов клуб чанд сумай? 15 феврал Дамадидов клуб. Хоб 15300 рублай. 15300 15 феврал. Мамашари Сафаров ака клуб Дамадидов ба 15 феврал. Ай клуб ба Дамадидов бошад 28800 рубл мешавад. Эраҷ Одинаев Душанбе Жуковский ба 24 24 кадом моҳ бардар? Хайна мо мебинем моҳи феврала мебинем бардар. Душанбе Жуковский 24 хоб 24 34300 рублей. Нархи билет. Дилшод Ҷураев ва алейкум салом 14 феврал Бунука Душанбе билет чанд пул шуда? Хоб бози бародар ку бинем чанд сум шуда? 14 феврал Бунука Душанбе. Оз мебинем ку чанд сум шуда бошад бародар. Хоб дета билети арзон аст бародаро 14 феврал. Хоб 13900 рубл. Рӯзи 14 феврал ами нархи арзон. Дета ҳаст агар ки гирифтанӣ бошем бародар паспортона рӯӣ мекунен билетона гирифта метиҳем. Элбек Абдуллахатов ва алейкум салом 15 феврал Душанбе Бунука нархша бинед. 15 феврал Душанбе Бунука. Оз мебинем бародар. Душанбе Бунука 15 феврал 34000 рублей. Сабр бародар ва алейкум салом 18 феврал да чанд сум? Ай киҷо ба киҷо чанд сум? Сочи Душанбе 13-14 феврал Сочи Душанбе. Сочи Душанбе 13-14 феврал.
Сочи душанбе 13 нестай. 14 нест барулар. 16 мешавад Сочи душанбе. 16 феврал дар рейс ҳастанд барулар. Шонздаҳум дар рейс ҳастанд Сочи душанбе. Так, 21900 рубл мешавад. 21900 рублей мешавад. Душанбе Новосибирск ира гуфтаем. Амина Маҳмадшоева, ва алайкум салом. 20 феврал билети Душанбе Москва ба кӯдаки 5 солада билет чанд пул? Багаж чанд кило дошта бошад? 20 феврал. 20 феврал Душанбе Москва. Ҳозир мебинем апаҷон. Душанбе Москва. Кӯдаки 5 сола. Душанбе Москва 20 феврал. خب 57000 рубл мешавад. Як колония 5 сола. Багаж 20 килои дорем, 7 килои ручной. Ҳам хитон дорем мақсад, ҳам кӯдаки 5 сола. Эраҷ Одинаев, Душанбе Жуковск 24 феврал. ба фикр мира дида будем. Ира дида будем. Бародари саволтона дида будем. Такрор шидистай. Абдуҷалил салом. Ва алайкум салом. Жуковск Душанбе 5 март. Жуковский Душанбе 5 март. 18300 мешавад. Насим Ҳафизов, ва алайкум салом. 20 числа Москва, Тоҷикистон чанд сумма? Москва куҷо бародар? Тоҷикистон Душанбе Куллоб нависенишон. Сабр, ва алайкум салом. Куллоб Дамадедов числаи 16. Куллоб ба Дамадедов 16. 31000 рублей бардар. 31000 рубл 16 мешавад. Ана 15 17 арзона 28800 рубл мешавад. феврал Минво Душанбе Сабр. Сабр нависай Минво Душанбе 18 феврал. زیاده خبر با بازی میبینیم.
خب минвод душанбе 28 феврал да бардар 21800 рубл мешавад. 21800 рубли метавонед харидорӣ кунед аз авиакассаи Толибов. Бардораи азиз, эфир монам тақрибан 19 минути дига мемона. Эфир мекунем, баъд ҷамъбаҳс мекунем. Барои ҳамин хотир номерои WhatsApp сохранид кунед. Саволотуна метавонем баъди эфир дар WhatsApp тием бардоро. То соати 11 метавонем савол тием, билет харем бардоро. То соати 11 фақат. Баъд бо успед накардем агар пагада бо ҷавоб метием. 28 феврал Жуковский Душанбе. Хоб 28 феврал Жуковский Душанбе 28 феврал. хоб мешавад 17200 мешавад. 17200 рубл. Алло. پاسپورت طراحی کردم خوب این مقصد چی که امشب ژوکوفسکی گفتی کلوب ساعتای 10 Дамадедов клуба яка. Дамадедов клуб Ну, бале. Жуковский نیست Душанбе, Жуковский Душанбе мешанака. Осман Оз ма бурия бина. یا چورده Так, Жуковский Душанбе. Ҳамишавада 15400. ساعتای چند دقیقه؟ نه 50 да мепарака. نه 50 Aa. Va уже алака регистрация сар шидаги масад. کلوب نیست Клуб ай дамадед вай 10 да мепара вай. Ҳам 10 минут пас масад разница дорай. Иш не 50 вай 10 да мепара. نه уже регистрация сар шидаги ساعت 7 Шумо то чанд қадам мерасен агар аэропорта? аэропорта короче 2,5 ساعت Не успед намекунем ака. Ё саҳар да мегири ака. اگر در روز سحر در نیست که Ҳаста инами соати 8:50 да ҳаста. 6 да дамуҷашин меша ака. 6 5:30 6 дамуҷашин бояд. Бояд соат бо мақсад 11:30 да ҳастай. Хайр рейс шам ҳастай. Боиш саҳарира дар назар дорум ака. Масад Душанбе, Жуковский Душанбе пагада ака. چند سمای Ёрам амун арха ака. چند دقیقه 15400 мешад ака. ای چیکه بگی همون سارگی شبادی را بگیم یا ساری را نمیدونم چی دندونم کیرا زمان تاکسی میرا تاوای لو بوش همیا باید ندرونم نزان شده نمیدونم خیلی بودم میرا بگیرم مایلا که همه را سنیمات که نشان برا Майлаш ака хоб. چیکه خیلی پارتی نمره کارتان بروباری ака анеқ дақиқ мерава мерасохӣ Меран ака, конечно, 100%. номрои картата парто ака Шумо чӣ карта дорен ака? Сбербанка, Тинькоффа, ВТ. Майла узроӣ мекунем. Узроӣ мекунем.
خب дальше мехонем 28 феврал. Жуковский душанбе дидем 28 февраля. Казан душанбе сколько стоит? На какое число, брат? Число тоже пишите. Эраджо Динаев дидем ака саволи шуморо ҷавоб додем. Нематилос Сафаралиев ва алейкум салом. Моҳи апрела 5 то 7 душанбе Москва. Моҳи апрела. ҳозир мебинем бародар. Бошад агар моҳи апрел гап мезанем. бародари азиз дар WhatsApp занг задесем, ҳозир ҷавоб дода наметонем. вақте ки дар эфир ҳастем, баъди эфир занг занем, ҷавоб медиҳем ҳатман. хуб, бародар пурсида буд душанбе моҳи март ай 5 то 7 нархи билет 28800 рублай бародар. 28800 ҳозирашта. дар моҳи апрел нархи билет ҳамин хаст. Так. Салом алейкум, Душанбе Жуковский 12-13. Ва алейкум салом, акай Саид. Ва алейкум салом, Душанбе Жуковский 12-13. خب Душанбе Жуковский 12 12300 рублай. 13 дам ҳамин нарх 12300 рублей мешавад. Так, 22 феврал, Москва, Душанбе. Москва, Душанбе, 22 феврал. Оз як нарх бародар. Москва, Душанбе. Бистодуюми феврал, Москва, Душанбе. 13900 рублей мешавад бародар. 13900. ай вунуквай варианти ай ҳама арзонаш вунуква аст. баъди вай Жуковский мешавад 17300. хуб, Диловар Додов, ва алейкум салом. 17 феврал, Рӯзона Жуковский, Душанбе. Рейси Рӯзонаш. Рӯзона рейс 15300 бародар. Шамил Садаров, ва алейкум салом. ай Новосибирск то Мирнира чансма 14. 14 феврал. хай мебинем 14 феврал бародар. шумо моҳша гап назадед. хоб, прямой рейс вариантҳои бе багаж дорад, арзонтар. 9800 рублай бе багаж вариантҳош ҳастанд. вариантҳои бе багаж дорад. Салом алейкум брат. Сочи Душанбе чанд сума феврал 13-14. Сочи Душанбе дидем бародар. 13-14 неста гуфтем. 16 ҳастае нархша гуфтем. ин саволтон такрор шудесае. Душанбе Санкт-Петербург. Кадом рӯз ака? Рӯзшам нависем бародари азиз. вақте ки метиҳен савола
пура нависе инамҷа бародар нависа душанбе ба Санкт Петербург, душанбе Санкт Петербург, масар нависен 14 феврал, 15 намедонам март, ҳамихел нависен бародаро, кӯтоҳ нависен. Хуҷанд Екатеринбург чанд сума билет? Кайда чанд сума? ҳатман нависен бародарҷоно, числоша нависен, моҳша гап занен, ҳамаша пурра када нависен. Ҷурабек Хушвақтов, ассалому алейкум брат. Душанбе Жуковский 26-28 феврал. Ва алейкум салом. Душанбе Жуковский 26-28. Душанбе Жуковский. خب 13300 рублей мешавад бародар. Ай душанбе омадан, яъне ки ба Жуковский ра 13300 рублей. Баҳодур Розиқов, ва алейкум салом. Душанбе Казан 14 ё 15 феврал. Душанбе Казан 14 ё 15 феврал гуфтем бародармон. خب 14 феврал 42200 рублей. Душанбе Казан 15 феврал 42300 рубл мешавад. Нарх навои Душанбе Казан қиматтар нисбат ба Москвара. Феврал Хуҷанд Екатеринбург чанд сум? Чандуми феврал Санкт Петербург Самарқанд 15 май. Моҳи май давози бинем агар бошад. Бародари азиз гаптон мезанам. 15 май. Май да ҳастай Санкт Петербург Самарқанд. Варианти бе багажеш 16500 рубл бародар. 16500 рублей мешавад. Латиф Юсупов, ва алейкум салом. Душанбе Москва охири моҳ. Душанбе ба Москва охири моҳ ҳозир мебинем бародарҷон. охири моҳ да Душанбе Москва то 31000 рубла меёбем ака. Душанбе Москва ин моҳи феврала дар назар дорем. То 31000 рубла меёбем бародар. Санк так Бобошариф Самадов, акаҷон моҳи марда бинен даҳум нархи билет чанд сум? Душанбе Жуковский моҳи марда 10 март гуфтае. Душанбе Жуковский моҳи марда бародар 3000 рубла. Душанбе Жуковский, яъне ки омадана дар назар дорем. Ай душанбе ба Москва омадан бародари азиз. Бародарҷонои азиз, эфирмона 5 минути дига мондай. Нафарое ки нав дохили эфир шидисен, ҳама шуморо хушомадед мегем. Авиакасаи Толибов. Ба тамоми рӯи дунё билет дорем. Билетҳои бо нархи дастрас электрон мешаванд. ҳамин номерое ки шумо дар рӯи экран дидесен, дар ҳамин номеро WhatsApp ҳастай, метонен гирен сахранид кинен. То соати 11 кор мекунем. шумо метонед зан занед баъди ҳамин эфирмон. касе ки билет харидан я чӣ саволе ки ҳаст оиди ҳамин вобаста ба билет, бародари азиз, саволотона тиен. Ва дар ҳамин канал подписатсия кинед, обуна шен. ҳар рӯз мо кӯшиш мекунем 1 соат буромада аз нархи навои билет шуморо бохабар кинем, гап занем. Масалан нархҳо чӣ хел шидиста, омадан рафтан, ҳамаша хабар мекунем бародари азиз. Электронни билетҳо ба тамоми рӯи дунё ҳастанд. Фақат ки сурати загранпас пароӣ мекунем бародари азиз, тамом билетҳона мехарем. Дар WhatsApp-тон суратша мепартоем. марҳамат кинед, ям як 4 минути дига эфир мекунем, баъд эфирмон ҷамъбаст мешавад.
خب دوشنبه ژوکوفسکی 12 13 فوریه اکای سعید دوشنبه ژوکوفسکی бародарҷонои азиз озӣ дар эфирем дар ватсап занг задистен ҷавоб дода наметавонем узр касе ки ҳамҷа занг задистай 12 феврал душанбе ЖуКовский 12300 рубл ҳозир камтар сабр кинем баъди эфир мо занг мезанем бардорон 13 февралам 32300 душанбе ЖуКовский акаи Саид нарх навои билетам хеле Фаррухҷон нависад 28 феврал ЖуКовский душанбе хоб 28 феврал 28 феврал ЖуКовский душанбе хоб 17200 мешавад мардон 17200 рубл Амрулло ва алейкум салом бунок ва душанбе ЖуКовский душанбе 5 март оз як дақиқа мебинем бабла аз ЖуКовский душанбе 5 март 18300 хоб бунок ва бошад озиша мебинем бабла бунок ва душанбе 17300 1000 рубл разница кадиса байншон салом алейкум ака рӯйхат ман ҳастум виза рафта метавонам нафаҳмидем бародар саволтуна рости гап нафаҳмидем Шамсиддин Саидов нависад салом ЖуКовский душанбе 17 феврал соати 12 сомон эйр оз мебинем барда соати 12 сомон эйр ҳастай барда нархш так нархш 15500 рублей ЖуКовский Хуҷанд пагада чанд сум Довуҷон оз мебинем пагада ЖуКовский Хуҷанд хоб пагада 13500 рублей мешавад ЖуКовский ба Хуҷанда ака Рустамҷон ва алейкум салом Самара ба душанбе баъди 15 феврал гуфтем Самара душанбе баъди 15 феврал бародар 16800 ҳамихи нарх навош 16800 ёки 17000 17000 ҳамихи мешавад нарх навои билет Самара душанбе баъди 15 аллакай 16 мешавад нархш ҳамин ҳастай хоб бардори азиз эфирмона 1 соати 1 соати нароу нашидистай саволотон бисёре баъд имрӯз ҳамада саволошона ҷавоб додан натонистем бардори азиз нафаре ки саволошонда ҷавоб нагирифтам бародарҷонои азиз ина номерои ватсап бахшиш мепурсем ки саволи ҳаматона нахондум касеро ки агар пропускат карда бошум бародарҷонои азиз ина номерои ватсап шумо ҳамин номерои ватсап да ҳози саволотона тиен ёки ҳози мо эфира ҷамъбаст мекунем ҳамҷа занг занем гап мезанем чӣ саволе ки дорем билет хариданем хоб ҳазор раҳмат нафаре ки бовар карда мо билет мегиранд медуранд дар прямой эфир иштирок мекунанд лайк мемонанд дастгирӣ мекунанд ба ҳамин хотир ҳамаи шумода ҳазор раҳмат мегӯм худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад ки ҷоида ки набошен дар ҳаққи морам дуо кунем бардори азиз пага бо насиб кардаги бошад ҳаракат мекунем эфир бироем бо аз нархи навои билет шуморо бохабар кунем хоб бо шумо будак Толибов бардоро худованд нигаҳбонтон то эфирҳои оянда